umusirikare w'igisirikare cya FARDC mu gace kitwa Walikale n'ubundi muri Walikale centre, agace mu 23 yari yarigeze kwigarura ariko kakavamo, FARDC gahita gasubiramo. Umusirikare rero yagize gutya mwuka byaramwe afata imbunda arakokinga, arangije ahita arasa abasirikare bagenzi be batatu ndetse bahita bitaba Imana. Ibi ngibi byatewe n'iki? Ngo byatewe n'uko bamwigambyeho nyuma y'uko bahembwe bakabona umushahara we atarawubona, ubundi aragenda kuri butike abanywera ikintu cyitwa agacupa kuko aragahedeka, noneho agaruka afata imbunda aba bose ahita barasara barangiza. Ni mu gihe kandi nanone Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Donald Trump none yongeye gushimangira ko u Rwanda na Kongo bagomba gusinya amasezerano kuri uyu wa gatanu, ubwo ni ku munsi w'ejo. Bimeze bite rero? Ayo namwe mu makuru tugiye kugarukaho. Murabizi ko tukugezaho amakuru ya politiki, diplomasi, umutekano, ubutabera, rimwe na rimwe tukanyuzamo tugashyiramo n'utuntu n'utundi. Ngo haye ikaze rero wowe wakoze subscribe, nawe utarayikora niko kanya, nicyo gihe ngo ukore subscribe, kandi gukora like, share na comment nabyo ni iby'ingenzi cyane kuko bidufasha kubona yuko mudushyigikiye. Reka rero nguhe ikaze muri aya makuru tugiye kugarukaho ku buryo burambuye, ariko by'umwihariko reka duhere kuri iyi nkuru iri kuvuga yuko Walikale, mu gace ka Walikale, umusirikare wo mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zitwa FARDC yagize gutya yamishije urufaye rw'amasasu muri bagenzi be batatu, bahita bahasiga ubuzima ndetse abandi 8 barakomereka bikomeye cyane. Byatewe n'iki rero? Ibi ngibi byabaye ku itariki ya 24 mu gice kigenzurwa n'uruhande rwa Leta ya Kongo mu gace kitwa Mungazi gaherereye muri groupement ya Ruberiki. Ahangaha ni muri teritwari ya Walikale, ahangaha ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Irasaniro ry'ingabo za FARDC rikaba ryaratumye abaturage baturiye muri utwo duce bikanga yuko hashobora kuba ari imirwano ibasatiriye. Abenshi rero bahita bahunga berekeza mu bihuru ndetse n'ibindi bice bitandukanye bituriye kano gace. Umwe mu baturage rero baturiye ahabereye iri sanganya yabwiye itangazamakuru ko ngo ubushyamirane bw'uyu musirikare bwasambuwe no kuba abandi ngo barahembwe we ntahembwe, nyuma ya bagenzi be rero ngo bagatangira kumwishongoraho no kumwiryaho bamubwira ko bo bari kaciye ariko we akaba atararibona. Mu kubimuraho rero ngo yabanje kwiyahuza inzoga, nyuma yo gusinda rero ngo abasukaho urufaya rw'amasasu. Uyu muturage atanga amakuru yagize ati twamenye ko abasirikare ba FARDC bahembwe, ngo abatarahembwe rero nibo barimo uwagiye kunywa kugira ngo yice abo ashinja kudahabwa umushahara kwe, kandi bose bakora akazi kamwe ndetse banakorera leta imwe. Hanyuma rero umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo, iki ngiki cyitwa FARDC hano muri ibi bice by'umwihariko bya Walikale, akaba yitwa Major Nestor Mavundisha, akaba yatangaje ko ngo umusirikare wishe bagenzi be yahise atabwa muri yombi. Ngayo nguko mu gihe imirwano n'ubundi ikomeje mu bice bitandukanye byo muri teritwari n'ubundi ya Rucuru n'ibindi bice bitoya bya Masisi ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo, muri teritwari irimo Karehe, irimo Fizi ndetse na teritwari ya Warungu ndetse na Kabare. Mu gihe rero ahangaha imirwano n'ubundi gikomeje mu gihe rucyambikanye, abangaba bo n'ubundi barimo barasubiranamo bapfa ikintu cyitwa umushahara. Ibi ngibi rero n'ubundi uku kudahembwa k'uyu musirikare bishobora kuba bishingiye ku mpamvu zitandukanye. We ashinja bagenzi be ngo bashobora kuba barabigizemo uruhare ntahembwe. Ubwo ntumbaze niba yari afite imyitwarire mibi ku buryo baba baramutanzeho amakuru atari meza, yaba yaratumye umushahara utamugeraho, cyangwa se bikaba bikomoka kuko n'ubundi aba basirikare kenshi na kenshi n'undi badahemberwa rimwe.
kubera impamvu zitandukanye zirimo no n'ibwa ry'imishahara yabo. Ni impamvu zitandukanye zishobora gutuma umusirikare adahembwa by'umwihariko muri iki gisirikare cya FARDC. Reka rero ayo makuru tunayaveho turetse twigira mu makuru noneho ya diplomasi mu buhuza buri kuba hagati y'u Rwanda na Congo bimaze imyaka bidacana uwaka. Ngira ngo ibibazo murabizi yuko byahereye mu buhuza bwaberaga Angola ahitwa i Rwanda, ariko nyine ibintu bikaza navuga ngo kwanga cyangwa se kunanirana, ibi bihugu byombi bikananirwa kumvikana, ariko biciye mu muhuza witwaga Joao Lourenço wari na perezida w'iki gihugu ndetse na minisitiri we w'ububanyi n'amahanga witwaga Tite Antonio. Ibintu byaje kuzamba rero ubwo Tshisekedi yajyaga yemera ibintu ubundi nyuma akisubira, bwa nyuma na nyuma rero benda guhura nibwo uwitwa Therese Kayikwamba wa Guinea akaba ari na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Congo yagize gutya ngo akitaba telefone byarageze ku mwanzuro wa nyuma handi agiye gusinya yuko bagiye gutangira amasezerano y'amahoro. Ubwo hari gukurikira abaperezida aribo basinya gusa, ariko ibi ngibi ntabwo byaje gukunda kuko ngo uyu Therese Kayikwamba wa Guinea yaje kwitaba telefone turutse Kinshasa ya perezida Tshisekedi imubwira ngo ndisubiye ibyo bintu ntubisinye. Ibi ngibi rero byaje gutuma noneho Qatar bijyamo, Qatar izamo nk'umuhuza. Nyuma ya Qatar rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizamo, ku buryo habayeho gusinya amasezerano nakwita gusinya icyitwa imbanzirizamushinga. Nyuma y'imbanzirizamushinga rero murabizi ko habayeho uwitwa n'ubundi Therese Kayikwamba wa Guinea ndetse na Minisitiri Nduhungirehe baje guhura hagati ya Marco Rubio barasinya ndetse ibintu bigenda neza. Nyuma yo gusinya rero hakomeje kubaho iyo process. Ubu rero noneho Trump akaba yemeje yuko aba bombi bagomba guhura noneho bagasinya ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Reka turebe rero Trump yabitangaje iki, ese Trump arateganya iki hagati y'ibi bihugu byombi. Trump rero akaba yashimangiye ko amasezerano y'amahoro hagati ya Congo n'u Rwanda ari bushyirweho umukono kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 27 Kamena, ubwo ni ku munsi w'ejo. Ibi ngibi rero akaba yabitangaje mu ijambo rye yatangaje ku wa gatatu ushize ku itariki ya 25 Kamena, aho yari ari Ilahe mu Buholandi mu nama ya NATO. Ibi ngibi byanemejwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bije nyuma y'itangazo ryatangajwe mu minsi mike ishize kuri iyi ngingo, n'ubundi mu gihe hagaragajwe intambwe igaragara mu gukemura amakimbirane hagati y'ibi bihugu byombi. Tukaba twakwibutsa nanone ko ibihugu byombi aribyo Congo n'u Rwanda byashyize umukono ku itangazo ry'amateka ku itariki ya 25 Mata ku nkunga ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho byagaragaje ubushake bukomeye bwa politiki bwo gukemura amakimbirane binyuze mu nzira z'amahoro. Umubano rero hagati ya Congo n'u Rwanda ukaba warakomeje kuba ingorabahizi ndetse wiyongeraho n'impagarara zikomeye zijyanye n'umutungo kamere ndetse n'umutekano mu karere. Guverinoma ya Congo rero ikaba itarahwemye gushinja guverinoma y'u Rwanda gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Congo, ndetse by'umwihariko umutwe mu 23, ndetse ntitinye kuvuga ko muri iki gihe cyose imijyi myinshi yigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda ndetse zifatanyije n'inyeshyamba za mu 23. Ibi ngibi ariko bikaba ari ibirego u Rwanda rwagiye ruhakana ndetse kuva ku ikubitiro cyangwa se mu ntangiriro. Ibi ngibi kandi nanone abantu benshi babona ko kugaruka kwa Donald Trump muri White House ari ikimenyetso gikomeye mu kibazo cy'umutekano kiriho, cyane cyane kubera isano afitanye n'abanyenganda b'Abanyamerika bashishikajwe n'umutungo wa Congo. Ibi ngibi si rimwe si kabiri byagiye bivugwa yuko hari aho Amerika isa nkaho igaragaza ikintu cyo kwita cyane ku kuba abanyemari abanyenganda b'iki gihugu bashishikajwe cyane n'umutungo wa Congo kurenza amahoro mu karere. Ariko nanone Trump agaragaza yuko kabone nubwo baba bashishikajwe n'umutungo wa Congo, ariko nabo bashobora kubona kuri uyu mutungo
ndetse n'ibi bihugu byombi yaba Kongo n'u Rwanda bakabyungukiramo ndetse n'akarere kagatera imbere, ndetse hakaba hari na bimwe mu bikorwa remezo bizubakwa birimo n'umuhanda wa gari ya moshi, poroje yiswe Lobito. Ni ibintu rero bitandukanye byagiye bivugwa muri ubu buhuza, ariko iby'ingenzi nuko n'ubundi bigaruka ku kuba amahoro yagaruka muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara imaze igihe kirekire. Nubwo batagaruka ku kuba niba nibanasinya amasezerano hazigera habaho yuko, usibye ko n'ubundi hari n'ibindi biganiro bikiri kubera Katari hagati ya M23 n'undi na leta ya Kongo, nubwo batagaragaza umusaruro wabyo umunsi ku munsi, ariko muri make ntabwo bagaruka cyane kuko n'ubundi nibanakomeza M23 izakomeza kuguma mu duce yigaruriye, hanyuma yo ikajya itanga raporo ibukuru cyangwa se Kinshasa, hanyuma Kinshasa igafata ibi bice M23 yigaruriye nk'amwe mu mareta, ariko ayitangaho raporo. Ibyo ngibyo ntibizamenyekana nyuma y'uko amasezerano byaba biri kubera Katari bigiye ku murongo, byaba n'ibiri zabera i Washington byose bigiye ku murongo. Ngayo nguko ayo namwe mu makuru twagombaga kugarukaho, amakuru avugwa muri politiki, amakuru avugwa muri diplomasi ndetse n'umutekano n'ubutabera, by'umwihariko mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, ari nako karere u Rwanda ruherereyemo, ariko cyane cyane tukagaruka mu bibera mu burasirazuba bwa Kongo mu bice bitandukanye birimo imirwano. Reka ngushimire cyane rero wakoze subscribe, nawe utarayikora nicyo gihe ni nako kanya. Amakuru yo ni menshi, inkuru ziba zirimo ziramira izindi, ubwo ngubwo rero reka ngushimire cyane, ahubwo tuze gusubira mu kanya kari buze kuko inkuru ni nyinshi. Noneho turaza kugaruka tuza muri politiki, diplomasi n'umutekano mpuzamahanga, tuze kureba ese intambara ya Irani na Israeli ubu ngubu igeze, intambara Donald Trump yise intambara y'iminsi 12. Gusa Trump we yagaragaje yuko ngo ibihugu byombi byemeranyije agahenge. Ese bimeze gute? Turaza kugaruka kureba ku ngamba z'ubwirinzi z'ibihugu byombi, ikitwa Iron Dome zaba ese zitandukaniye ibitero Amerika yagabye kuri Irani, byaragiye bite, byagenze bite, ese Irani bivugaho iki? Ni ibintu turi bugende tugarukaho mu yandi makuru ari buzereka. Mbashimire cyane, tuze gusubira kandi ndabakunda cyane.